Selam i lijep pozdrav, dobrodošli u novi video, dobrodošli u novu lekciju. Napravite sebi lagano jednu kaficu, sjednite za svoj radni sto i počnimo sa novom lekcijom. Najprije, prije nego što krenem sa novom lekcijom redni brojevi, želim da kažem par stvari, jako važnih par stvari. Dobio sam jako pozitivnih i komplimenata i poruka, što na Instagramu, tako i privatno. Najprije želim da vam se na tome zahvalim. Hvala Bogu pa se primjećuje trud i rad. Pogotovo to mi je još veća motivacija, ilhamija, što bi rekli, za dalji rad. Kad vidim da ste toliko voljni u ovim danima, kad je sve negativa, kad je sve kompleks, šta ja znam. Druga jako važna stvar jeste, zamolio bih vas da čitate opise videa. Nekad u videu ostavim neki link, nekad u videu preporučim neku knjigu, neki rječnik, nekad u videu objasnim neke stvari. Ako ništa, upute dadnem kako će se šta razvijati, šta je sljedeći, šta trebamo da radimo i tako dalje. Nekad ostavit ću nešto u Wordu, neki test, nešto, nemam pojma, to malo u sljedećim videima, PowerPoint, link, neke stranice, nekog videa, šta ja znam. Tako da zamolio vas da čitate opise videa na YouTube-u. Četvrta stvar jeste ta, zamolio vas da lajkate videe, da podijelite videe sa svojim bližnjima, jarancima, prijateljima i tako dalje, da se i oni pretplate na video, da i oni se okoriste od ovih stvari, od ovih lekcija, da nauče novi jezik, kako ono kažu, jedan jezik, jedan čovjek, vrijedi što jednog čovjeka. Tako da, u ovim danima kad smo zatvoreni 24 sata, 10 minuta nije ništa, a na jednostavan način učimo novi jezik. Današnja lekcija su redni brojevi. Sıra sayıları. Kako to pravimo redne brojeve u turskom jeziku? Ovdje sam napisao jednu formulu. Formulu se kaže na turskom. Napisao sam formulu. Na osnovu ove formule pravimo redne brojeve. Radili smo obične brojeve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tako dalje. Sada radimo redne brojeve. Ovo su nastavci za redne brojeve. Napisao sam ovdje formulu koja kaže, napiše se obični broj se napiše, ovo veliko može biti promjenjivo, može biti i, u, isto tako ovo zadnje veliko može promijenjati se normalno na osnovu vokala i, u, tako da, ako je zadnji vokal pišemo samo nđ. Ako je zadnji konsonanta prethodni vokal a, pišemo sve, znači zagrade, pokazat ću primjerima. Tako isto i, inđi ili niđi, u, unđu ili nuđu, unđu ili nuđu. Odmah da dam primjer, sıfır, to je nula, sıfırıncı, zadnji je konsonant, prethodni vokal je pišemo sve iz zagrade, sıfırıncı. Zato što nije zadnji vokal, pišemo sve iz zagrade. Pa, na primjer, kada koristimo inđi ili nđ, na primjer, birinđi, zadnji je konsonant, inđi koristimo, uzimamo sve iz zagrade, ali, na primjer, iki, sadece nđ i uzimamo. Zašto? Zato što je zadnji vokal. Imamo samo jedan izuzetak, to jeste ovdje, ako se sjećate, broj 4 se kaže dirt, ne znam što naglašavamo. Dirt, t slovo prelazi u d. Još jedna jako važna stvar za napomenuti na početku jeste, obični brojevi se pišu bez tačkica, a redni brojevi se pišu sa tačkicama, kao što sam ovdje napisao. Nekad ako vidite samo broj sa tačkicom, znajte da je to redni broj u turskom. Pa da krenemo. Nulti, sıfır, sıfırıncı, birinci, iki, ikinci, 3, üçüncü, 4, četvrtı, ovdje t prelazi u d, dördüncü, 5, beşinci, 6, altıncı, 7, yedinci, 8, sekizinci, 9, dokuzuncu, 10, onuncu. Ovdje, na primjer, zadnji je u, unđu uzimamo, vidite. Ovdje napisao sam formulu u, uzimamo sve. Zašto? Zato što je zadnji konsonant. Jedi, zadnji je i, samo uzimamo nđ i. Na primjer, zadnji je vokal,
pišemo samo Nđ. Znači, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Kako dalje nastavljamo? Isto tako pišemo sa tačkicama. On birinci 11. On ikinci 12. On üçüncü 13. On dördüncü 14. On beşinci 15. Znači na prvi broj ne dodajemo ništa, na drugi broj dodajemo nastavke. Znači uzimamo ponovo sve ovo, samo pišemo 10 i nastavljamo. Pa tako ide do 19. On dokuzuncu će biti. Pa idemo 20. 20. 20. tačnije. Pa ide 21. 22. 23. 24. 25. i tako dalje. Idemo na 30. 30. pardon. 30. 30. 31. 32. 33. 34. i tako dalje. 40. 40. Nije kirkinci, nego krkınci. Pa idemo 41. 42. i tako dalje. 50. 50. Malkice je naglasak. Spominjao sam za ovo. Dva je malo. 50. Ne dodajemo baš 50. nego 50. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. i 100. 100. Pogledajte. Ü je zadnji vokal u riječi 100. 90 A je zadnji ınci. 80 E je zadnji vokal inci. 70 I je zadnji vokal inci. Naprimjer 4 Ö je zadnji vokal bez obzira ünci. 3 tako dalje i tako dalje. Sada ćemo napisati na tablu par primjera sa rednim brojevima. Na tabli sam napisao par primjera rednih brojeva, pa da pogledamo zajedno, da uradimo, a vi ćete naravno to kod kuće detaljnije i više izvježbati i uraditi. Prije nego što krenem sa primjerima, želim da napomenem još jednu stvar. Možda primjećujete kad vam pišem na ovoj lijevoj strani, mojoj lijevoj strani, ove formule u zagradama. Zamolio bih vas kad neku lekciju obnavljate, učite ili ponavljate, da ove sebi formule u jedan čošak, na jedan papir izdvojite. Ja sam to sebi, dok sam učio turski jezik prve godine ovdje u Turskoj, ja sam to sebi na zidu lijepio. Naprimjer, redni brojevi, formula, ovo uzmem, lupam. Svaki dan uzmem nešto, hop, napišem, pa idem po kući, brojim neke stvari. 1, 2, 3, idem, izađem na balkon, brojim ljude, brojim životinje, šta ja znam. Isto tako možete to dovesti do malo zanimljivijeg nivoa. Počinjete brojiti nešto po kući, igrajte se s nečim, takmičite se i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, ove formule sebi fino na jedan papirić izdvojite, u svesku, obojite, isto kao što ja vama bojim nastavke, jako je važno da vidite slikovito i u bojama sve koji nastavci idu, da možete fino razdvojiti šta je šta. Napisao sam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 primjera. Redni brojevi. Radili smo sada nastavke, na primjer, 57. 57 se kaže 57. 57. 57. Znači imamo na kraju i, samo dodamo n, dž, i. 57. 89. 89 se kaže 89, a 89. 89. Znači u je zadnji vokal, unđu uzimamo. Zašto? Zato što je zadnji konsonant u riječi. 266. 266 se kaže 266, a 266. 266. Imamo zadnji, znači, vokal e i pišemo samo nđ. Nđ, e. 343. 343 je, a 343. 343. 343. 1004. 1004 se kaže 1004, a 1004. 84.452. 84.452 se kaže 84.452. Tako je.
Sada idemo, 84.452. 84.000 452. Znači imamo i, samo dodajemo n, dž, i. I zadnji primjer, 510.999. 510.000, znači riješili smo 510.000, 510.000, tamam. Idemo dalje, 999. 999, tamam. Sad idemo, 9. nastavak. Idemo, 510.999. Redne brojeve u turskom jeziku ovako pravimo. Želim vam svako dobro. Ponovo ponavljam, pretplatite se na moj kanal, podijelite sa svojim prijateljima, lajkujte video, ostavite u komentare svoje mišljenja, preporuke i vidimo se u sljedećeg videa. I sretno sa turski.